Siap-siap setelah ini kalau belum pulang selamat Santi diantaranya Pak Kampung Tinarap. Duduk manis dulu. Kedapruk ada favorit. Serkong ayo serkong. Cak Imam Rini ayo geser. Selamat Santi pulang. Ya serkong ayo digeser. Cak Taufik. Aduh. Man. Bila manja sebila mula, bila manja sebila mula, na berbini maerong loro, ayaya, ayaya, mana-mana reng semanis, eka saja selambang mula, sanonto teka polong, sanonto teka polong, teka polong, aduh reng laki tiga panotan bulan emang Kalebun lempeni. oh Iya. Soro rebes ale. Soro rebes barompong deje. Soro rebes barompong deje mon serena maepena dong selamat nikah orenga Soro abas cakadet selamat nikah pongki bade Soro abas cong selamat nikah pongki bade mon marena reng genteng tika maetina Bunda Erni iya kan madengi cuma teh gantian pelikiran me Karangasem Tanjung Perak Mak Palabuhan Tanjung Perak Mak Palabuhan Tanjung Perak nak balapuan Bekir bulan Sanontosi tak narentem Bekir bulan sayang Aduh setan rendam Takut tiga Seta ongkuan man ketirna soro pakanin soro pegak mak soro korong kakang pikirna apa sinal ngaposangin dan sepo ya remangken retang pada polong sayang Lawoten pirama golek bojo sing ayu dhewe
tahu nek golek bojo sing gawedhe lemu gede sak kentole ae nyae arep madang lawo iwak pindang lawo iwak pindang arep madang iwake pindang ramah yen golek bojo sing pinter ngendang kendange cacak bambang oke ayo Rama arep madang lawo tomat lawo karo tomat arep madang lawo tomat yen golek bojo sing dadi konglomerat camate wes pensiun ae eman bunda arep madang lawuh lalap gobis lawe jangan gubis arep madang oseng gobis Rama Hey! golek bojo sing ireng manis manise ilang kari manggise aduh Rama hey! arep madang lawuh tempe wadang wawu tempe arep madang lawuh tempe yen golek bojo sing bokonge gede bokonge bokong bae nol ayo bunda arep madang lawuh karo uyah lawo karo oya arep madang lawuh uyah Rama yen duwe bojo sing dadi Pak Lurah lurae apa sinal oke emang Rama arep madang lawuh iwak mendol lawe iwak mendol arep madang iwak mendol yen golek bojo sing sibuk bahinul bokonge kari kena tedu cek gentengnya dokter Subana cik alosa olah tengkana cek pantesa ngapa bestika pada senengah bami semadu cik manisa sangat ngajak cik pantesa totor sapana cik sapana sanontopan terkenala ate senang detiga lampi pote berikan temon sanonto gerong boleh siang ben malam sepekere sanonto tiga kentongan ate gula senang detiga lampi pote berikan temon sanonto gerong boleh siang ben malam sepekere sanonto tiga kentongan ate boten
tersebut penampilan dari Ca Abasol Wonokerto, Aba Jumat yang datangnya dari Bedayu. Tidak ketinggalan Ca Imam Rini yang datangnya dari Kedaung Senin Baing. Di bulan besar tidak ketinggalan Sajidio Bagel Gedul Jasa Muji Bandan beserta Abah Zaryanom A yang datangnya dari Wonokerto. Cakadeh Jom Selamat Lempeni 2027 positif beserta Bungar Soyong Lido Tempuro Jami Arsum yang datangnya dari Mojo. Kesemuanya tanpa terkecuali yang sudah tampil di panggung pagelaran.